NPP Manipur State Unit amasung NPP Legislature singa yanadabagi mami tare. Manipur Seed and Organic Certification Agency Masoka Kau Independent Agency ama likat pada lengan ayaba pikre. Amasung karang itat ki mahai tampam gi pibam de samna yang sinkre awara pakaya marum leram bathengnare. Kurumzari ISTV pau miyang tabiri basing taram na oksari hoji fawagi maruba pau sandona pizari. Manipurda anauba popular government ama semaga mari lenana NPP Manipur State Unit ki maikai degi tholak deba warol sing NPP ka karigum bahiram amatada mari lenade phongdorok deba wafam sing maranai ge oiba wakhalolni state unit na political gi oiba warip lobangam de haina NPP legislature party ki leader MLA Nurul Hasan na phongdokre wafam asi top khongnam khong khetri awangleka deleba mahaki mayamda pamu sing unaba amada phongdokhibane Mahana makata na haukiba numit kharani asida anoba lengak ama semaga mari lenana NPP Manipur State Unit ki makedigi thoraktiba warol sing asi center gi lusing basingi warep nate NPP asi NDA gi yamna maru weba political party ama oina leiri handakta Union to Home Minister na Manipur ing tapa handilaktuna law and order gi pibam sing mahusa gi pibam da handilakpa leire amadi athuba matamda Prime Minister gi miyang makada Manipur mapung fana ing tapa purakna bahonari haba wafam leiri bane Manipur gi honglak de ba phiwa masigi matung ina central leaders singi paktak makhada NPP Manipur State Unit na political gi abawarep sing logani state unit na central leaders singi ayabi yauduna political gi abe decision loba yabagi authority oide Manipur da anoba popular government ama semada NPP yaugani natragana yauroi habigi warep state unit na loba ngambagi hak leite punamak NPP central leaders sing na matamatam gi loropa warep oigani ngasi mahagna phongdo leba wafam sing asisu central leaders singa tanaraba matungda thamlapu wafam ni haike NPP na khoi matam ole iba khoi oire iba Manipur da peace restore tore iba amade normalcy purakna na bahot nariba asida developing the scenarios makai se loina mak consider toroga khoi sumsoi shudna at the right time the appropriate decision amakak national people's party ki central leadership na lorakane at the appropriate time and in politics situation and circumstances gi matungina decision lowe and NPP Manipur State Unit is not authorized to make any statement or any decision political decision by the central NPP leadership koigi Manipur NPP State Unit ki sarkar popular government ama sembadai koi yauroi natraga kedoroi kholoi na haibana chingba makai koi uba fange hairiba statement sing asi tasengna make di decision lawagi authority si state unit ta leite they are not authorized by the central NPP leadership and masigi decision si di supnagi NPP ki central leadership khakna lawgani amadi lawrkani haibu famdun Manipur Seed and Organic Certification Agency Masoka Kauba Independent Agency ama lingkat pada Manipur lengaki Governor Ajit Kumar Balana saliba tha asigi August tang tara mari da ayamba pirak pada nungaiba phongdok paga loinana drafting committee gi members singbu opgi thoram ama ngasi Department of Agriculture gi training hall da pangthokre Director Agriculture Peter Salam amadi Horticulture and Soil Conservation gi Director ke Debatata Saramana mapung ba thodang lauduna pangthokiba thoram aduda Manipur Seed and Organic Certification Agency Masoka gi Drafting Committee ge Chairman Retired Principal Scientist Seed Technology amasung Nodal Officer Seed Project ICARRIS RCNEISR Dr. Irengbam Megasundra amadi atai members sing da asam khodol pidun ikai khumnabu utki Thoramaju the Horticulture and Soil Conservation ge Director ke Bedet Debatata Sarmana Laumi Singdadi Maru Marang asi yawna maru oi chathok marang kaina puthona bo hona bada maru phatrabadi Laumi Singda awaba nungai taba kaya thenaga doribane adubo lamdam asidagi puthokpa mahi marongge maru sing asing aside masoka leirabanina phajana sek toroga afaba sit sing phanganbada sauna mateng oregani haike अदुगा नेचुरल फार्मिंग लाको मतमदसु नेचुरल फार्मिंग का ऑर्गेनिक फार्मिंग का खेलगनी ओवरलैप तौब याबा समना हायबदा आइगी हेक्टर अम लेरिबा मफम सिदा ऑर्गेनिक सु तौगे नेचुरल सु तौगे हायबदु याबे तोंगानबा एंटिटी मोइगदोबनी तोंगानबा मशक अमा सकोगदनी अदुना ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक अदुम सेपरेट तौगनी नेचुरल फार्मिंग की तौगनी
Civil Certification Agency fully functional manpower amadi expert mayam ama changi si mayam singse loinamak fulfill tawkadori adu khatada ikhoi haisi full-fledged implementation or effectively akoida thawthor che paikhatoni lomakadori Agriculture Department के Director Peter Salamna नौना थमला कदुरिबा मणिपुर Seed and Organic Certification Agency masoka haiba asi hena mai pak na bahana digi Infal gi lampil partal ladiba Indian Council for Agricultural Research ICAR asi Notified Seed Testing Laboratory ama oina leibaga loinana Central Agricultural University Infal da Seed Testing Laboratory amasu leire masigi mathakta agency asi salaina bahona bada sangaduriba miyoi singi tha gi tolop sing state government na puthokani agency asigi sang Yadraba Masak Singh Leregasu Mari Lenaba Center Ge Santang Makada Tongan Tongan scheme kaya Amalade Hideba scheme sing Asidage Santang Lauta Duna Agency Asi Tamnaba Agriculture Department Asuna Taba Packet Kani Haiki Hariba Puggy agency has certified of Puggy Champa Sidney organic Sidney organic name to the key natural farming is Okumok demand certified of Puggy aduga yengsenba monitoring tawba duna magi rules ti am chawre aduga aikoigi department gi makhan aikoigi activity bai thalakwa bai gasi double cropping area si higan kamai higan sige and koi campaign ama tawke ne khanjai asi su part of the koi manipur sida obo higan aba productivity higan aba activity mayam tor basida koi double cropping higan aba onar pa Siuma mayam sigi marta masigi pagi masigi sit and organic certification agency ma set up to sisu yang na choba pagi state government sigi choba success amani Karangbu Nom Phado Koithok Pagi Chatpham Oina Lowbugi Mahuta ZEO Zone 4 gi Manungsan Leba Mahai Masingi Lamda Swathana Leba Mafam Amani Haibasi ZEO Amadi Manipur Lenga ki Education Department ki Mari Lenaba Official Singi Kokta Leifam Choi Haidan Desa Maya Lusingi President Mayangwam Somorzit Maitena Fongdokre Desam na Manipur da Leba Lenga ki Oiba Mahilo Sang Sing Kari PM da Lady Haiduna Mathang Manang Naina Yengsin Bagi Makaja Tharapu Oidangasi Bisnapur District ki Manungsan na Lokchak Maya da Leba Miyamna Koifam Singi Manungda Yamna Pamna Bamapam Amok Wediba Mio Lising Ahum Hena Kundaba Karang Itata Ladiba Lengaki Mahilo Sang Sing Yang Senbagi Kongsat Fongdo Kibane Ngasigi Desami Kongsat Aduda Karang Upper Primary Class Toramba Tegnarekte Adum Oinama Kunza Sing na Pondro Pugematung Ina School Asida Mahiroi Yankairom Lai Somnagi Oza Anina Takpi Tambiri Haide Karang Adult Junior High School Su Nonglai Nungsin na Humdo Kibadigi Upper Primary Ge Kamatek Amada Tangduna Mahitam Lihana Su Kunza Sing na Fongdorake Upper Primary School asi Yengsin Binaba Laitaba Mapu Pandabagum Sangwon Gumna Lairambada Desamna Pendaba Fongdoke Somorjina Makatana Manipur Lenga na Right to Education Act 2009 Ge Makada Free and a Compulsory Education Piri Harabasu Infal Degi Sumati Kilometer Yankaigu Humdoi Kak Lapa Jerio Bisnupur na Kwan Mapam Amada Mahima Singi Lamda Yamna Swatana Lairamba Haibasi Desamna Haktuna Lawe Manipur Lenga ki School Education Ge Secretary na Fongdoke Wapam Amada Manipur da Lairaba Mahilo Sing Masinga Oza Masinga Yangnarubada Mahiroi Tara Mari Kudingi Oza Ama Lai Haikibu Wafam Lairabasu Thanga Karangi Upper Primary School Asidadi Mahiroi Sama Laibada Sumatagi Oza Anina Takpi Tambire Masi Asuk Chakolaba 21st century asida oithokpai yaba wafam nate school asida karamba mama mapana mahitamba thaningani loinana leidiba mahiroi khara asisu upai leitabadegi thaba sojana oigane masida lenga na quality education haina lauriba asi karaida oithokani hairaduna asuk chakolaba ai gi ira asida karang hadiba Ising iyaida leba khungang asidadi class 8 loirab matungda makha taba mahitam thanaba mahilwesang leitabadegi drop out mahiroi masing Tingamdana Ledam Leva Asiga responsibility Lengana Pupam Toy Kulasida High School Ama Sadam Laga Lushandana Matau Togdana Tamba Hibasi Mari Lenaba Singna Mi Yang Sangpam Toy Manipur Gimapam Kaya the Izugasinga Mari Lenana Paikaliba Scheme Kaya Aduma Karang Haribama Pamasida Su Paikalpam Toy Haike Masige Kongsat Aduda Karangi Meda Pibising Amade Club Ki Taupuba Kaya Susaruk Yake Policy mission mayam tawdana tawriba sigi manungda thanga karang sidasu ai henba miyeng sang kan mafam sigi leiba mairo singse chama da chama
mahi tamba phangnanabagi thabak lengakna lokotpam thoi aduga mari lenabadi phammena tawibising tagi hena kanchana tawibam thoi aduna hariba sigumba high school upgradation sigi upper primary sigi upgradation je masi mathangi session nangnanaba aduga mari lenaba infrastructure laire masi lotion biro ani subada wal mathugi leibam thokpa oza sing ki mayam se lehen baloina oza sing du mafam sida lengdan lejaba family yawa jo family ona leiba yana na bagi dem masik chaba quarter sing se koi lehenna ba hona biu hai basim thamje duga Bisempur district ki ZEO gina sugumba koi gi subna maming khakta gi oina school se sum side oza amani leidi satra kun kutha kari harga sumaina koi short pit pit hon bai thakta thambase masi khwaidagi laibak thibani amachung khare hena apajau department khare hena picture district ki office tagi sugumba miyeng jengjen bagi adu mari lena di aina kana jengjen bagi changse amna wat bagi mami duni aduna sumba amna responsibility leita ba thabuk tobi gano yargadi athu matamda laga masi jengjen biraga tobiyo Bisempur district ta karang hai base yawi hai base ZEO gi kokta khanbiyo department gi kokta khanbiyo karang ai se chumna kaktagi nong phado koi ba chatpada yamna nungai ba mafam amakaki adugumba wakhal do khanbi gano karang da hingi ba miyam se Manipur gi miyam ni masida mairoi mayam laik tamdadana mapung phana mathau taba wakhal gi masak mayam piba ngamdaba hai basida akoi leibak sida asoba asokpa malakani hai base akoi khangbiyo PUCL की इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल रिपोर्ट की मतंग लीगल एक्शन लौकनबा पब्लिक रिव्यू सेशन थमा कोकोमीना पांगथोलगनी कोकोमी की ऑफिस तंगसी पांगथोखेबा पामुसिंग उनबदा वाफम से कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथोबना फोंगदोखिबने ह्यूमन राइट्स बॉडी अमा ओरिबा दिल्ली द बेस्टबा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ना हौखिबा अगस्त की टांग कुंडा फोंगलखिबा इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल रिपोर्ट मणिपुर थोलब इरांग असिगे असुमबदु नाथैदुना अचुम नमसिलगा लाना उहनबा होनबा अमदे मैतैबु एंटी इंडियन ओइना उहंदुना मालेमगे मियामदगे कुकी सिंगना मिनुंसी फंगहनबा सिनबना PUCL के रिपोर्ट असी होजिकी ओइना मणिपुर मियामना एक्सेप्ट तौदे अथौबना मखातना इरांग असिगी असेंग असुंबसिंग निंगथिना नैनदना नाकल नामतिगे वाफमसिंग फोंगले अमदे थोगलिबा असेंग असुंबसिंग अदु सेमदोक सादोलगा फोंगबना मणिपुर इंग तप्पा हंजिलकपदा अमदे खुंदा लैता हनबदा अयतप पीगने रिपोर्ट असिदे इरांग असिगी हौरफम इम्फालदनी हाइना पल्ली अमजू असी प्रो बिरेनी हाइबा अमदे कोकोमीना कुकी की मतकता लान लाउथोई हाइना रिपोर्ट असिदा लान हापसिले रिपोर्ट असी लेजिटिमेसी लैतबा मैंडेट अमदे अकाउंटेबिलिटी लैतबगा लोइना कुकी सिंगे वा ngangnaba paisa piduna neklaga sizinaramba yabagi oithopa lei kuki singda hatpatupa yumkai mai thaduna manghanba tawhan mahang tahan badege madugi makha tarakpo oina Churchandpur amadi Kangpopida hingsa ge thabak chathakibani haina oidaba kaya haizen bana PUCL ge mathakta open notice ama thaduna phonglibo report asigi matang da explanation call tawragane report asida asummasing sendok sadokpa lana uhanaba makoigi mathakta mamuta na thizinduna legal action lokanaba khana naina ba mifam public review session ama lakliba thang janamita pangthong number sem sari haike report asigi every page every line sing asigi details oiba akoi review ma tongna na bai dangta public review session na mai akoi athu bada laiba Saturday numit asida akoi tongna na ba akoi prepare tawri PUCL gi mathakta akoi open letter ama makoi dagi explanation seek tawba open letter ama PUCL da akoi thagani legal accountability fix tawba yana na ba makoi gi mathakta legal action pakan na ba report asida yauriba manipulated fact misleading oiba misinformed tawba wafam sing ase loina mak hando kanda lakadoiba akoi gi public review session asida meeting asida koi soidana putho kanda athubada haiba thabak singa se paikhan nanaba hona jagani PUCL gi adung loba independent people's tribunal gi report ase masi legitimacy leitaba legally koi binding leitaba mandate leitaba accountability leitaba ni madui mathakta makoi si kuki gi propaganda mouthpiece oina season rakwa agent namani mamangda Teachers Guild of India na tawkiba thawong adu da fail oi matungda masina amu larger scale da mu another attempt ama reputed human rights body amabu kuki gi adu narco terrorist group singna paisa putho ga ne aga makoi season ramba oithokpa yabagi oithokpa ya wangna lei ana mogi mathakta thorough investigation ama tawdi yadabagi fibam ama lakpana masigi legal basis mayam ado handok nanana ba koi lakadoi ba public meeting sida koi soidana pangthok charagani People's Union for Civil Liberties PUCL na thadorokpa report nakal namatagi oiba report ne kandem tawi hariba loop asigi matakta legal investigation satharaga loop asi thingjinbiu haina RPA athawaligi National Secretary Maiso Thaunau Jamna phongdokhre Manipura tholiba irang asigi mari lena PUCL na sinduna Delhi Press Club ta tha asigi kunda chathakiba mifamna
थादोरक्लिबा रिपोर्ट के मतंगदा फोंदोखिबा पांगथोखिबा पावगी मिफमदा महेशो थानोजन वाफम असी फोंदोखिबने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की फाउंडर अमसुंग डायरेक्टर मिलाकेचन पंजाब यक अमसुंग नेशनल जनरल सेक्रेटरी हारिस कोहली अनिगा पुन्ना पांगथोखिबा पावगी मिफम अदुदा महेशो न मखा तारदुना रिपोर्ट अदुदा मणिपुर की इरांग असी इम्फाल दगी मैतै खुलाई पाइबा सिंगना हौरखिबने हाइना नाकल नामखकी ओइबा वाफम फोंदोक्ते लोइना मैतै सिंगबु अरानबा सिरकलिबा युमफम याउदबने असुमना अरानबा रिपोर्ट थादोक्तुना मियामबो हेना लान लमजिंग नबा होनरकपा असिगी मायोक्ता लीगल इन्वेस्टिगेशन सटदुना PUCL हारिबा लूप असी थिंगजनबियो PUCL ना थादोरकलिबा रिपोर्ट असी मणिपुर की इरांग असिगी मरु ओइबा प्रूफ अमसुंग एविडेंसिंग लाना लमजिंग नबा होनबने हानदिगी लेजरबा फेक कयाबो सेमदोक्तुना थोलकलिबा रिपोर्ट असिदा मियामना तुमिना लेफम थोक्ते इरांग असिगी असुमबदा तुंग ओनसिनदुना लेफम थोक्ते हौकिबा मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिदा मणिपुर की मरु ओइना मैतै सिंगे युम मई थाखिबा लांजेनरक्तुना रिलीफ कैम्पता वान लेरिंगै सड़क असिदा असुमना लान ऑर्गेनाइजेशन के मिंगदा कुकी सिंगे वा ngangbा से लाइबक थिबने कुकी खुलाई पाइबा सिंगना मणिपुर थुगाइलगा तोखाइबा लेंगाक अमा तानबो होनादुना मणिपुर की इरांग असी थोहनबने असिगुम्बा एंटी नेशनल एलिमेंट्स सिंग असिना तोखाइबा लेंगाक अमखकना तोखाइबा कंट्री अमा सेमगनबा होनरकलिबा असिदा PUCL ना सौगतुना वांगांग लाइबक थिबने मरम असिना PUCL ना थादोरलिबा रिपोर्ट रिजेक्ट तौई लोइनना लूप असिगी मायोक्ता अमचु ओइना लेमिनसी हाइना फोंदोखे. So we condemn the PUCL attempt to destroy the image of our beautiful state, Manipur, to destroy the image of the indigenous community that is Meitei. We demand the ban of such organization, PUCL, of such biased and malicious report, and we appeal to the people of Manipur to stand united in the face of such biased reports. We will not let such organization undermine the process of peace and stability in Manipur. Nakal amaromda ngasigi paugi mifam adu saruk yakheba international human rights defender mina ketana PUCL na Manipur gi irambo nakal amada puthoktuna मैथे सिंगना अतमना मराल सिबा से नियम की वांगमदनी PUCL ना हौजिक होनरकलिबा असि मणिपुरदा अनोबा कम्युनिटी की इशू अमा सेमगनबा होनबने मसिमक इंडियादा चनबा याबा थबक नटे मसिगी मतंगदा ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सिंगबा मनी लेनबा सिंगदा वाकतुना PUCL गुम्बा लोब असिगी मतक लीगल एक्शन लौकनबा अमसुंग लोब असिबो थिंगजिनबिनबा वाकलगनी हाइना महागना फोंदोखे. Today we are putting a file against PUCL before all authorities concerned of India and United Nations to take stringent action against PUCL to ban the organization and blacklist the organization because they are creating another issue before community which is not acceptable at all for India. We are deeply sorrow on this issue. So I request to take stringent action against PUCL. Why he has blamed to Meitei community unnecessarily without any evidences at ground zero. So this is a great concern. Therefore, we pray all authority concerned, such type of NGO like PUCL should be banned. It's our great concern. BJP लेंगाना मणिपुर के इरांग असी थवैना लोइसिंदबनी हाइन MPCC के प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रन हाइख्रे वाफम सिंह असी सेवादल अमदि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिनर बीटी रोड लेबा कांग्रेस बाबनदा पांगटोप यांखैरक सुबा डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर नारायण सुब्बाराव फाउंडर ऑफ कांग्रेस सेवादल के थरमदा हाइकिबने थरम अदु MPCC अमदि सेवादल के चीफ ऑर्गेनाइजर Pm-Istv देवी सेवादल के प्रेसिडेंट लारिक यंगबम जयमाला यावना थौपुब क्याना सरुप याखे. थौरम अदुदा डॉक्टर नारायण सुब्बाराव की फोटोदा लेसु कतुने इकाई खुमनबसु उठके. थौरम असिग मरी लेना MPCC की प्रेसिडेंट के मेगाचंद्रन हाइकिबदा मणिपुरदा थोलबे इरांग असि मणिपुर गवर्नमेंट ना लोइसिंदना थंबने इरांग असिदा मयुम मकै थादोकन लाजेना दुना मिवे लिसिंग हुमफुरम असि अथुबा मतमदा मसागे मयुमदा हंजिल हनगनी हारबसु ngasi फावबा हंजिल हनबा लंबी अमता उदे. BJP ना करिगी इरांग असि लोइसिंदना ngasi फावबा थमलिबनो IDP सिंबु अपिकपा का अमदा फैमिली पुलअप लेहनबा हाइबसि इंडिया की मफम अमतदा लेइते हाइबा वाफम थमकिबगा लोइनना वाफम कयासु थमके. Hajiwagi relief camp da thauria laga siba silaim laibak thibani mamang da sumyam thokre aduga Amit Shah na Manipur da shanti lae hai aduga hek hai khibaga
नुमित निनी की मतुंगदा सुसाइड केस थोड़े अदा हुजिफक्ता अखोई फ्री मूवमेंट लेते रिलीफ कैम्प दा लेरिबा 60,000 हेनबगी मसी लेरिबा मयाम सिंगसी सोल्यूशन अमा पोकनर लेतरी 3 phases of settlement अखोई की स्टेट गवर्नमेंट ना लाउथोखरे जुलाई देगी होरगा डिसेंबर वक्त लोइगिदबने हाइबने फर्स्ट फेज साउगिबदो हुजि याम क्लियर होइते अदुगा रिसेटलमेंट तौबा खोपा कैम्प लेतरे रियल ग्राउंड दा लेरिबा सिदी उबिद्रे लेरिबा मे अहुम देगी थोइबा इरांग सि गवर्नमेंट ना थवइना मसी मतम सि लौरगा लेबसि नुंगाइते अखोइना मसी थवइना ना बीजेपी ना लोइसंदबनी हाइबसे कोइ अदुमाइना फील तौवे मणिपुर सि अखोइ के नेग्लेक्टेड स्टेट अमो ओइना बीजेपी गवर्नमेंट ना लौबसि मसी अखोइ नुंगाइते महाना मखाताना डॉक्टर नारायण सबराव असी फाउंडर ऑफ कांग्रेस सेवा दल अमक ओइबत नतना कांग्रेस पार्टी के सना कांगलोन असिबु सेमगतपदा नतना इंडिया पुमबदा सेवा दल बो पांगल कन्ना थमलंबा लुसिंगबा अमनी हाइबगे लोइनना आईएनसी के सना कांगलोन कया मपुंग फाना थमलंबदा असबो थाउदांग लौरंबा लुसिंगबा अमनी हाइके भारत की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेवा दल से की वाखलोंदुना तोान तोानबा अखोई स्टेट यूनियन टेरिटोरी कांग्रेस पार्टी की थबक थौरम कयादा चौब थौदांग कथोकपगी नुसी चानना लेबा पीसफुली लेमिनबा नदगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मयामसिंग असी कोऑर्डिनेट तौबा अखोई चन्न पथाप मयामसिंग मतम मतम की पार्टी की प्रोग्राम मयामसिंग ट्रेनिंग कया तौदुना पार्टी की मपांगल कंखलहनबा मयामदा कथोकपा सिगुंबगी वाखलोन मयाम असी डॉक्टर एनएस हडिकारना पुथोकपीदना कांग्रेस की सेवा दल से ngasi फौता मयाम की सेवा तौजरी Voluntary blood donors की मसिंग हेंगलबसु हजि फाबगी ओनदी ई लौरगा काबलेबसिंग इमुंग मानुंगदगे ई रिप्लेसमेंट तौरिबा असि तौहंदना ई दरकार ओरकपदा अदुमक पीबा यानबा voluntary blood donors मसिंग हेंगतनबा मथौ ताई हाइना ब्लड सेंटर जेनिम्स के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कोनसम सुरजितना फोंदोखरे आईएसटीवी न्यूज का अखनन उनबदा डॉक्टर कोनसम सुरजितना ngasi साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना का कम थेंगना चाकोलबसु ई की महु सिनबा याबा पोषक अमता पुथोप ngamdre maram aduna asoba thaudang asoba khudong thiba thokpada miebagi tangla punsi asik kanbada ई के दरकार ओरकपदा पिननबा आइकोना डोनेशन तबगे तंगाई फदबलै मतम अमदा ई पीबदा यामना अकीबा पोकनरंबा अदुमक्ते ngasidi यामना हंथरे हाइना लौब याय ई पीबगे सांग असि ngasidi CSO माइरो लुपसिंग अमदे लनाय मियोय क्याना सांग नायने ई पीबदगे ngasidi जेनिम्स की ओनसु साहिदा ई पीबगे सांग असि सादा निफुदगी यांखैगी मतकदा फावबा यौरे अदुबो हजिक मक्की ओनदी ई दरकार ओइबदगी पीबा ngamdabadagi leitaba yawba adugumadi leite adumapu hojik ई दरकार ओइबसिंगदा इमुंग मानुंगदगी रिप्लेसमेंट तोरगा पीबगी महुत्ता दरकार ओरकपा सिंगदा खुदकते ई पीबा ngamnabagi voluntary blood donors मसिंग हेंगदन मथौ ताई हाइरे ब्लड सेंटर दा ई पीबगी particularly voluntary donation की पैटर्न असी होखिबा सही तरामुक्सिदा अखोइन हंगतने येंगजब मतमदा ड्रास्टिक चेंज टुवर्ड्स बेटर इंप्रूवमेंट उब फंगी हौजिकसी अखोइगी वॉलंटरी डोनेशन रेट असी जेनिम्स की ओइना हाइजरगदी 40 to 50% स्वाइसिदा दम फ्लक्चुएट तोय कमकान 50% हेनबसु यावी अदे कनागुंबा मागी बर्थडेदा ईपीबा अदुगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु मतम मतमगी अदुम ई पीबगी चनबी से सुम अखोइगी मार्कसिदे हेंगलई अदुना वॉलंटरी डोनेशन रेट असी हेंगलपगी मरम सी ओइगनी मसिना मरम ओइरगा ब्लड सेंटर दे लेजरिबा अखोइदा खुदोंचाबा अमना अथु अकाइगी ओइना ईगी दरकार लेरपा अदुगा मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार लेरपा सिगुंबा पेशेंट सिंग मयाम अम कनबदा खुदोंचाबा यामने हेलल्ली कोइ जेनिम्स की ओइना ब्लड रिक्वायरमेंट से चाही अमदा चौराकना सम 4000 to 5000 सुमाइना ओइगनी पीआरबीसी खक पारगदा को प्लेटलेट अदगी एफएपी पारगदी यामे पिरामिड बे इकुदिमक से अखोइगी एचआईवी हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी सिफिलिस मलेरिया मसी लोइन टेस्ट तौदोइनी अदगी ग्रुप टेस्ट तौरकनी अदगी चानब हाइबा मयाम लोइन यंकनी मसी तौरकदा मतम चांगी ई पीबा याबा मिओइ खुदिमक सही 35 95 फौबा हाय लारिकी मतुंगिना अदुगा मेडिकल कंडीशन याबा यादो मयाम लेरे सिलोइना स्क्रीनिंग तौरगा फिट ओइरबा अखोइ पुनमक चाही अमदा यामद्रदा अमुक्तंग ओइरबसु ई जि पीरगदी अखोइगी स्टेट की ओइना रिक्वायरमेंट से मिट तौबा ngamgani अदुना अखोइ लोइनबक ई पीबगी हाइनबी असे अखोइ तंगाइ फदबा थौदांग अमनी हाइना खनबगा लोइनना तौबा मचंगी The Department of Social Welfare and Sunduna State के थाकता नशा मुक्त भारत अभियान के थौरम नॉर्थ एओसीदा लेब होटल इम्फाल संगाई होल पांगथोकरे थौरम अदुदा CFNPD के सेक्रेटरी एन केटा बर्टा IRS सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर अन्ना आरामबम IAS अमदे जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमदे प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैक्स समीम अहमद शाह MCS ना अटोब मिथुनन सिंह वन सरुप याखे
Thoram Adida Government Ideal Blind School Tail Amati Government Deaf and Mute School Tail Game Hero Signa State Song Sana Lay Park Saktuna Thoram Hodoke Nasa Mukta Bharat Avian Ge short film Amsu CAF NLP Dig Secretary N Kada Berta IRS na release Toke Tharong Ge Manungsana Social Welfare National Nasa Mukta Bharat Avian Ga Mari Lenana Pangchokiba Painting Competition da Makomatang Talaba Singda Manamatum Singsu Yantoke Thoramasiga Mari Lenana N Kada Batrana Drug na Kunai Asigi Horok Leba Nahasing Kaya Amagi Punsida Akai Bakaya Pirak Padigi Tongan Tongan Department Organization Singna Awareness Kaya Piduna Tingna Buhona Riversida Punna Kusam Naduna Tabak Dominarbade Swedena Mai Pakane Amaramda Hoziki Matamasida mobile phone na pick deba Angang Yauna Horok Leba Nahasingda Pirak Deba Saiting Asidi Kanana Su Kang the Bugum Natauri Mashidagasu Equi section ba Matam Wede Haike Social media adalah report mea angan guna loksan lakari wakan khalat dono wakan da bakuna am sathi report am jala ai kali masih so ko pudimo future ke angan sing demo samale na drugs na kali bomba atra alcohol na society mangala disiki mobile na so mangala ki whole society aduna ko pudimo sing line se so wakan hado mo te na kali masih apagi mission se abhiyan hai ko campaign ma hara kadi masih drug charge nata alcohol sinari ba yu sinari ba imung dula thinara ba mota campaign ma la na koi puno unjal la pon la thingna basa ai sani saza de la istumin le to na taro ai ki so ingoni ngam ba kare contribution le ya ke hai ba ki mari asi ki koi campaign hai ba wai sinara na os national level lo na nasa mukt bharat abhiyan na launch tori apoi ki mo kun yomi na si hai Lilong PS Thawal Police Commando amasung Sam Humpunithu Suba Battalion BSF ki apun makambu na gari huran ba mioi aningasi ayuk Lilong degi fare hairi police degi phangba pauda phagalaba sing adudi MD Asik Rahman sahi kungani thoi apopo MD Alauddin amasung MD Mosil sahi kungahumdoi apopo MD Nurzaman makhoi anemak Lilong awale kai degine MD Wakil Ahmad apopo MD Ayazuddin Lilong hanam khong degi di sien khre hairi makhoi ne Lilong Sasing Mamang Lekai Degi, Honda Activa 6G, Amatha, Sikitang Kungamari, Amasung Kungamanga, Gilonava, Ahing Longaida, Huran Kibaki CCTV footage Yang Silava Matunda, Makoi Pagat Pangam Kibane, Makoi no Huran Kiba, Honda Activa number MN06SE0274, Adu MD, Mustak Kobali Long Dam, Degi, Mui Amada, Yolamle, MD Wakil Ahamana, Thorokpa, Alto Car, Amasuri Cover Taure Hari. Kasamtong Hodam Reda Club Amadi Mera Paibina Kanglei Panagi, Kongjang Sawaladuna Ngarang, Lekai Asida Drug Low Balak Pumi, Ahum Amasung, Yolambi Nupi Ani Drug Ka Konan Fare, Fagalaba Naha Ahum Adu Rehab Center, the Sinakre, Drug Yolambi Aduna, Amukana Taudanaba, Wakal Taminaraba Matunda, Kingom Lekai Mera Pibising the Sinakre Hari. Yellow Purab Aikoi Punna Punsin Nama Pangal Kanba Manipur Ama Oina Bohona Bada Manipur Punna Kunda Minadi by Yellow Purab Sing Amatu Oina Punsin Bage Matam Oide Haina Golmai Ziten Kawiringasi Oinam da Pangtopa Langban Haiswita Magi Taram da Haikre Wafamasi Hokiba Sahitaretagi Langban Haikal Lekat Tamba Celebration Committee Oinam the Sinuna Oinam Public Hold the Oinam da Purub Ahum Maitai Brahman Amade Kabuigi Laikidaba Ahal Laman Sing Doidana the Singani Kungahum Doigi Me Ahum da Laikidraba Singing Mapumda Haitale Tabagi Taram da Haikibane Golmai Ziten Kabuina Makata na Laikidraba Ipai Pusingi Tawai Miral Singda Haikat Lekat Tamba Pangzaba Asi Laibok Pabane Langban Thana Lakpada Laikidraba Ipai Pusingna Taramba Tabak Talam Sing Salamba Pazaraba Sadharan Kaya Adu Nahona Ningsing Hale Hanandigi Nungsi Sanana Leminaramba Manipuda Kundariba Puru Kudimakna Leminariba Aikoi Amatani Habawakalo Kanta Minaraga Ing Tapa Manipur Ama Wahinbada Puna Saruk Yaminasi Wedana Asigumba Langban Thana Lakpada Ing Tapa Manipur Ama Oiba Oresanu Haike Manipur Kundariba Pai Puna Proof Singshu Aikoi Amata Oina Zat Bizat Kaidana Aikoi Apunbana Lingjeni Apunbagi Satam Kaibe Yaroi Haibal Wakalonsi Mayam Punna Aikoi Hingminabagi Mathau Tai Highway Wakalonsi Ai Thamjage Committee के प्रश्न ओइनाम इबोम सान 2013 तेगी लांगबन
haitha leitha tambagi thorom asi pangthokduna lakle mathang sahidadi hiana sauna pangthokpa ngamna bohonagani maru oina lising ani kungomdoi me ahumdagi thawaina pontha pikrabasingda ya pikrabasing yauri maram asina laikhidraba ipa ipu singna haikat lekat tambasina manipurda hanaguma santi leina nungsi sanana laimenaramba adu handilakpo oresano haike committee ke vice president n sanahal na makata na haikibada oinamda punna laimenaramba purupayagi miyoi singda ikai kumnaba utpa asana aikoi lamdam asibu amatu oina punsinba ngamma mapangal kanba lamdam ama ohenbada sodana mateng pangba ngamlagani makata nasu committee na sinduna asigumba thoram masi leptana pangthokhigani haiki miyang gidang ta sa uthodang lawimba asumba singsigi khalakanda thawai mirenduna khangna laigadabuji khalakanda koi committee ma sema kanda apunbagi oina aikoi punna seminar kanduda masigi thoramse sahi khuding leptana pangthoji haidana ngasibo pangthokchari Thasigi tang kungani thogi ayu pung tara mathoi makhairom taba matamda masaga sei taraga mari yomta ngai ribi Lokta Christian Model High School Morang the class 9 khakta tamlibi Morang thamna popi makhale kai dige mahroi khwarapam Roselia misiga mari lenana ngarang Morang police station na thodo asida senabani haiba juvenile mari nupa ani nupi ani lokhatle haire misi asigi matang da sengkiba JS na khongjang kaya sangsinna misi asida senaba musing ngasi August kungataruk fabugi manungda fabaga loinana senariba musing matakta ain yoeba charak pigadabani haiduna demand kya tawduna lakhibane nakal amaramda ngarang police na Imphal East dagi ama yauna Moirang police station konba tongan ba mafam ahum dagi miyoi ahum yauna punna mari lakhotkhibane haire ngarang miyoi mari police na purakle tabda JSC amadi thana popi ge missing yamlaba miyamna Bisnu police ta thomjinduna maraleba miyor sing miyamda sinau matik saba charak piyu haiduna irang haurakre haire nakal amaramdana ngasi JSC amadi Roselia gi imung manunga loinana mifam ma pangthoktuna hiramasigi matang da kumna khana nainari haire District 322D Lions Club International ge Makha the Lions Club of Imphal City amadi Lions Club of Imphal United amadi Heritage Convent Uripoka punna kusamaduna sayol amasubna pangthokadaba awareness on SEL and EMEL for students and teachers and a breathing session thaibasig mari lenana Rohit Mehta Lions Quest Week ngasidagi Uripo Basas Party Laikaida Leiba Heritage Convent ki auditorium da hogdokre lagdiba September ki tang ama phawasa thagada Mehta Lions Quest Week 2025 asida immediate first district governors District 322D KS Keso President Lion Club of Imphal City Dr. T.S. Arun Kumar DC Environment District 322D T.S. Mahendra Pratap DC Lions Quest District 322D Lions Lakshmi Roy MJF Executive Director Heritage Convent S Bikramjit amadi Atai Lions ke masak naiba amadi Heritage Convent ki mahirui kya saruk yake taramasiga mari rena mahiru singna lamdam asigi leidiba phim asida kari thogdang loguni habu wafum kya atoi metholun singna sugaina thamke taramasiga mari rena na DC Environment District 322D TS Mahendra Pratap na ngasi pangtholiba tharam asi malemgi mafam pumbada pangthokle maru oina malem asida leidiba miyam lamdam asida Lairiba Mahiro Sindagi Horaga Ahal or Abamio Singda, Fauriba Amadi Tanari Balaita Ladigi, Awa Ana, Tenson Tamadi Equilamdam Asigi, Lairiba Pium Asida, Maidwina, Asigumba Mayok Nariba Film Asig Mari Lenana, Social and Emotional Learning SEL Amadi and Boring Mind Enriching Live EMEL Masigi Matang, the Mahiro Sing Mamuta Nakangan Bane, Mahiro Sing Hosik Lairiba, Tarang Naba Pium Asida Kari, Karam Tona, Mayok Nagani, Makuina Karamna, Mayaka Bachinsaki, Karamna, Laptokani Amadi. Pataba wakalol amadi pataba lambidagi karamna lapthokna laigani haibasi Mahiro Singh punna khana naina duna tungi yumbi orakadaba Mahiro Singh asida khangan bana mapung oiba thoram amani haike activities kumari leiko sigi matang da akoina ngasi pangthoi sina sel laise social emotional learning amadi enriching mind enriching life fiber sigi topic ade breathing exercise ade ton ba activity kunmari inde auto kadrese ade angang yurbe ahan yurbe adigi satra yurbe every categories of lairiba manipur lairiba prithvi de musing sigi maru sigi punsida lairiba thengnare ba punsigi lanthing sida tangtu leitana nuai ne kana emotionally mentally nuai ba
खुराई लमलोंग कैथेल दगी जनिम्स ताबा यांगपली लंबी असी असुकी मतिक फिबम साद्रे नोमगी एक्सीडेंट थोपगे सांग यामना वांखलकप मरमना असोक अपन वाथोक लानथोक तोइना थोकपना नाग यता खुंदारिबा मियामदा चथोक ससिन तबदा यामना खुदोंग साद्रे हाइना यांगपली रोड डेवलपमेंट कमिटी ना हाइरे मरी लेनाबा सिंगना अथुबदा लंबी असी सेमजिन बियो लंबी असी सेमद्रिबा फावबा हेवी व्हीकल ट्रक सिंग अमदे हेवी कंटेनर सिंग लंबी असी फावरगा चतपिगनो इमरजेंसी गी ओबा एम्बुलेंस अमदि अना अयक मरी लेनाबा लंबी असी फावरगा लाकप मतमदा यामना तमना अमदि चेक्सन चतपियो मखातन लंबी असी अथवा द सेमजिन दबा तारबदे लंबी असी थिंगजिनबा यावना अकन मखोंजंग सिंग संगसिलगनि हाइरे अपुना मणिपुर कनब इमा लुप की एडवाइजर ओइबत नतना ख्वारमल इमा कैथेल की दमकता याइफनब थबक थरम कया तौबिरंबा लेखद्रब इमा पाउनम इवेमुबो निंगसिंगदुना हयिंग खोंबाल द लेबा लाइन थोसना मही के संगलेंदा लांगबन चरा तंबगी थरम पांगथोखरे फौइबी इमा कैथेल नसना पांगथोखिबा लांगबन चरा तंबगी थरम अदुदा तोंगान तोंगाम CSO इमा लुप सिंगे लुसिंगबसिंग नसरुक यादुना लेखद्रबी इमा पाउनम इवेमुगी फोटोदा लेसुकतुना नात की ओइबा थरमगा लोइनना पांगथोखिबा थरम अदुगा मरी लेनना मसा लेमा अमरी अपुना मणिपुर कनब इमा लुप किम एडवाइजर कांगेनबम आनंदीना लेखद्रबी इमा पाउनम इवेमु ना लेबाकी दमक इंटीग्रिटी की दमकता होनबिरम कया सिंह अदुबो काउदना महाकी वाखलोल अदु तुंग इनबा ngamjanabagi दमकता पांगथोक सभा लांगबनचरा तंबगी थरमने हाइखे तम कुइना लेबाकी इंटीग्रिटी की दमकता चौबो थौदांग लौबिरमी अदुना ngasiगी नुमित असिदा अखोय अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुप अमदी मरुएबा इमा सिंगा लोइनरगा कैथेन फौइबिगी इमा सिंगा दायित्व लौमिनदुना असिगुम्बा इमागी निंगसिंगनबा लांगबनगी चरा तंबा नुमित असिदा अखोय पुनमकना ईश्वरगी मफमदा इंगना चिकना इमाना लैबियु इरेपाक इरमदमना थेंगनरिबा अवाब खोंबम मसिदा अखोय इमाना पिबिरमबा वाखलोंदुदा नचा पुनमकना लेबाकी दमकता थवाइना पोंथा पिरबसु लेबाकी दमकता इंटीग्रिटी दमकता लेबा कायदनबगी दमकता अखोय पुनमक इमागी मफमदा अमदी ईश्वरगी मफमदा थौनिजरी इंडिया लेंगाकना मणिपुर दा मिटोप लाकया लेप्तना लोगी वांगमद संगसिलकली हाइबा खंगलबसु मिटोप सिंग असि खंदोक्तुना मसागी मरमदमदा हलनखिनबगी थबक अमता ngasi फाव पाइखतप उद्री हाइना मैतै ट्राइब यूनियन हाइरे म्यांमार अमसु बांग्लादेश दगी संगसिलकलिबा मियो सिंग असि मणिपुर दि मिटोप अमा ओइना लौदना थमलगा वोट बैंक की राजनीति दमकता खुदोंग साबा येंगलगा थमलिब्रा नत्रगा इंडियाना चाथबा अरोनबा जियोपॉलिटिक्स अमगी दमकता सिननबगी खुंदा लेता हंदुना थम्ब्रा हाइबसी साउना हंगनिंगाई ओइरे मणिपुर म्यांमार दगी संकिलपा कुकी जो सिंगना एसटी लिस्ट याउसिनदुना खुदोंग साब लौबगा लोइनना येलो मिनी हादुना क्लेम तौरकले मणिपुर मिटोप संसिलपगी अचौबा सिंगनबा असुना खुदम अमा ओरगा इंडिया की स्टेट खुदिमक्ता मिटोप संसिलपगी अकीब फावगी पाउजेल पीरी मणिपुर की मिटोप संसिलपगी इशू असि नेशन इशू ओइबदा नतना इंटरनेशनल इशू अमसु ओरकले ओरकलिबा सक्तम मसिदा अखंग आहि अमदि जियोपॉलिटिक्स नैनबा कयाना इंडिया अमसुंग अवांग नोंपोक लमदम असे मपानगे खुद याव दुना मासेट कया थोगना थुगाइरकद्रा हाइबगी अकीबा अमदे सिंगनब कया फोंदोकनरी असिगुम्बा लुरबा तानफम असिदा मिटोप खंदोपगी थबक असि ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांग अमा ओइना पाइखतफम थोई हाइरे हौजि पाउगे मारथना तेन ब्रेक अमा लोमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नतन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangthok chagadauri. Mammogram ama sung mari lay na ba investigation da 20% concession loy na procedures da 15% concession gi kudong chaba pizari. Breast and thyroid ka mari lay na ba hakchang ginuay taba lay biragadi kudong chaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa pau pabiro. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari. अदुने हिदाक लांगथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिब सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इबे मकी गनो
थाजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादारंग से जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयनान कोकदबतगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदि नापतोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिनबा मतमदा कपांगल अमुक हेना एंगल अदले नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्विक ब्रेक की तुंग मखा तावा पाउदा हगोलक महिलू सिंह इंडिया मिपाल तांगदना मरमदोम लेप्सदुना मपांगल कनमलेपाक अमा ओइदुना मालियमदा साखोटपा कंट्री अमा ओइनबगी पांदमदा टाटा बिल्डिंग्स इंडिया के टाटा क्लास ईट्स लिमिटेड ना सिविक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की मखादा सेल्फ रिलायंस इंडिया हाइब टॉपिक ता स्कूल रीजनल अमदी नेशनल की थाकता पांगथोकिबा एसे कॉम्पिटिशन की सरुक अमा ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की अहानबा ओइना मदर्स प्राइड एकेडमी क्लासिफाई बिष्णुपुर एसे कॉम्पिटिशन पांगथोकरे क्लास 6 to 8 अमदी 9 to 12 फाबदा तमलिबा महिलू सिंह सरुक यादुना चथरिबा कॉम्पिटिशन असिदा सेंट एंटोनी हाई स्कूल SL Arena of Learning Krajoti Imphal da pangthokra matungda marirak suba oina Mother's Pride Academy Classify Bishnupurgi Mahiroi Sangarama Saruk Yadna pangthokibane Tata Class 8 Limited ke different dutana competition asiga mari lenena haikibada English ngi taruktagi hauduna pangthokiba competition asida Bharat Pumbagi oina Mahiroi million kungamanga domna saruk yari School dagi mai paklaba junior amadi senior dagi mahiroi ahum regional gi thakta sangdamnaraba matungda national gi thakta amuk sangdamnaraba tungda national gi thakta mai paklaba junior amadi senior dagi mahiroi singh india gi president na rashtrapati bhavan da mana yanthokani haike. This is the first time that Mother's Pride Academy is conducting the event. It is a legacy event. For the last 15 years we have been doing this event. We have got a participation of more than 500 students from Mother's Pride Academy, and we hope to do in the coming times also. Also, we are very happy to inform that Tata Class H, we are providing smart solutions throughout Manipur, and even we are in talks with Mother's Pride Academy for doing some integration with the school. Tata Class 8 Limited ki business associate Tarun Thoksubna ngasi pangtoliba competition asi hagulagdiba mahiroi sing masamarom dom mipal tangdana hingma ngamna ba point manga yauriba sti tas toraga igedabani maramasana mahiroi sing wakal muna khantaraga ibiyo haike Mapan lamgi posinadaba mipan tangdaba lebama oinabada koi satra mangi mathause kaino habidui matangda ihanbani masi topic India gi oinadi yamna afalo topic khali keno India ju one of the fastest economy in the world in oikhala ibani school level dai horaga tawbasna regional level salani aduga winner of regional levels na mu national level salaga di rashtrapati bhavanda president of India ji unabagi chance ju phangani with the family members ticketing adi my hotel stay Tajru hotels lahengani adu matakta khoi Tata class 8 na piri ba solution digital classroom solution, the ERP solution, the smart classes. I am giving schools da hana Manipur present oina laibani. Manipulenga ki akhan ba thorang makha da CFNPD Imphal East district asige kendra singda miyam da ahongma mamalda seng makha ta na phanghali CFNPD Imphal East na ngasi lamlai kendra amasung khundrapam kendra anigi tainapam oriba sawombung da leiba sawombung students club amasung hangang kendra gi sangapam ketil da ahongba mamalda seng phangan ki hairi paikaliba kongthang aduga mari lena CFNPD Imphal East ki official amana hauziki wanaraba matam asida pochai gi mamal wangkhalakpa maru oina sengi mamal market ta phangliba asi yenglaga government na miyam da khudong saba khara pibu oina ahongba mamal da seng asi department asna phangan bane kongthang asi district atai gi oina su pangthokani haike Alda leiba essential commodity asina sumati high price yogre yogri ki kitang mayeng tana bidamakta miyam da koina CNC kitang kiloda lupa kunpan bosak kun manga da kuni masedum matang koi satha jarkini Indigenous people marakta makata na anti Manipur waraklabadi Lebak miyam na ngakpifam thokte haina Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighter of Kanglepake Chairman Joy Sandra Konto Zamna Agriculture Department amade Laikot Village Authority National Laikot Village ta pangthokiba lamusinge training amade maru marang yantobage tharamda fongnokre tharam aduda Directorate of Agriculture ge plant pathologist W Newfendra Faisal Village ke sib angau kharam Laikot Village ke sib L Akhup Kom na singma saruk yakhe tharam aduda lau sangam humudra da thanaba
sagol hawai amade har lemna yanthokhe w November sagol hawai thabagi matang de awareness pk thoram aduda jojana konthau jamna makha ta khibada Manipur da tholiba lan asi Manipur bu thugai ge haibagi lani imale pak kange harigadi masagi kana bada yumpham oraga imale pak yonba hana thadokadabane tholiba lal asigi maramda mamutta khangdaba singna mapalgi lakpa miyo singda aranbadi report tawbudigi malamgi phambakta lana uhanaba masak were maram aduna makhata na authority nataba singa report pibagi wakhalol thadoklasi haike Suminda nungai nimbe wakal thadok si aduga wadana paisa painingbe wakal thadok masi wakal se koi purga chali edi yabo aikoina ngasi tawjeri se iram da masida awafal leitaba khunai magi da mata aikoina kanna bana jabani masida sida longni singa support tawsi aikoi iram dam se koi shab thaku wa ta iram dam ohensi haina imya da thumjege aikoi indigenous people aikoina masagi wakal londa yumpong orga thabok tawsi toksi iram dam kansi isati kansi aikoi tasena anti Manipur oriba adugunba indigenous people sing ase makoi gi mathakta parata mi batangai fade makoi gu ngafi kun sungdo thokte Language and Cultural Exchange Program Bidamakta Pitambara English School Infal ke Mahiroi Nipan amadi school asimake principal yauna miyoi tara marina sabatim amangase Bangkok Thailand Bidamakta khongsan kre Swan Dusit University La or Utis Demonstration School Thailand ga Pitambara gi Mahiroi singa language amadi cultural exchange pangthokane ngasi gi pamusinga unaba aduda school management committee gi Lorembam Siteso principal Kwarapam Nilima school asige Mahiroi sing asibo Thai marol takpi tambiriba Wesen si amadi Mahiroi singi mama pa singo saruk yake pamusinga unaba aduda school management committee gi Lorembam Sitesor amadi principal Kwarapam Nilimana hongdo kibada school asida tamleba Mahiroi sing asim makhoige school academic khaktanatana makhoige personality development asisu hengat hanaba honabane Thai ge miyoi singasu India da laklaga language amadi culture ga mari lenaba kaya tamle Thai people sing asi aikoi Manipuri singa culture chinsakta Lightin ge tharamda amadi atai heram kaya da manaba kaya leire Pitambra school asige founder chairman oramba layu kharaba dhabuli sarmana mangzaramba manglan haibadi beyond school boundary haibadugi manglan adugi pandamda Mahiroi sing asi Thailand da language and cultural exchange program gi asi paikhat pane school asige Mahiroi sing asi singani kunga humdoi digi hauna Thai marol asi tamna ba haiduna honarak pane Lebaki irang na maram oraga Mahiroi yankai muk exam tharaga certificate asi phangba ngamle angang singasna tamleba language asi khakta natana mafam adugi phajaba thawgalon bebar thaksi khasi kaya mafam adudagi khangjinduna lakna bu honabane mafam aduda aikoigi angang sing asinasu yoga folk song dance samade thang tana singba aikoigi sanabi kaya makhoida khangan baga luinana aikoigi angang singnasu makhoigi culture asi khangnaba thabani haike Language and Cultural Exchange Program in Sinjaraga, language Tami Buduma Sungangurani, Adugaluna, culture gi, Queen Angang Sida Hayang Sokas Tonganaba, yoga, Tambiko, Adegidi, Akui Ozana Tambizavaniko, yoga Tambi, Adegidi, folk Isai Tambi, folk Jagoi Tamiko, Petago Jago Yauzari, Degidi Isai Yauzari, Aduga, Tangtagi Show Yauzari, Sina Akui Chanabi Mam say Moida Kamaluba. Mai tau na koi na si gi myam se am akoi culture ga yam na close on laiba mafam ama oi banina akoi students sing so akoi si exposure se pinning bagi akoi na si exchange program se hauza bane Pitambara school goes beyond boundary haiba akoi vision se si gi makha da puna myam akoi gi myam se thamjarak bane kaino da akoi founder chairman led W Sharma magi dream se school se beyond boundary da masak khangbi ba masak tak pangamba mayamna khangmi ba haibase akoi Pitambara gi main dream ne Manipur College Student Union bu makata na mingsa thi nanaba honarak labade union asuna makata na tumin na laithokloi haina union ge general secretary Yumnam Johnson na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokiba paumusinga unaba aduda union ge atai thawbu bakyal sarup yakhe Johnson na makata na union asibu hullaga Mahiroi kharana ngangi haibigi matang da haukiba tang kun humdoi degi haukibane irang adugi matang na
ngarang college ki principal da haizaraga thokriba thodok adu gi matang da wari sana ba honabane mairo sing adu kawraga hangbada kanaguma khrana insilaga tawbani hairam laba matungda college asigi mahiroi genius gilson amadi devdas hariba mahiroi ahum asina mapandege miyoi khara khomnaga college asida nungna thomba yauna mahiroi sing phuba horakibane maduda खामदोकपा चलुबा कॉलेज असगी महिरोई खरा मापानदा पुथोलगा फुबदगे असोक अपन नंखे मखातना अमुक हना ओजा सिंगदसु नुंगना थोम यावना अटैक तौरखिबने अमरमद यूनियन असगी जनरल सेक्रेटरी यूनियन असगी सेक्रेटरी अमबु मखोइना इंसिलगा प्रेस क्लब ता प्रेस मीट अमा ngarang पांगथोखिबा अदु सेक्रेटरी मसामकना मखोइना इंसिलगा तौहनबनी हाइदुना मंगोंदा फोन तौरखपगी खुदम सु लेरे मखाता यूनियन के थौपुब सिंह अमदी महरो सिंह अकी अखंग पीबगी थबक चथरकलबदे तुमिन येंगदुना लेथोकलोय हाइखे कॉलेज सिंह थबक से तौबिगनु मतुंगा करिउम तौरकलो तारगदी मनपुर स्टूडेंट यूनियन के मगे देखि अकनबा खोंतांग अदु संसिलो हाइंगाय लेते अदुगा तांग कुनुमदोइदा ऑक्साइडर म्याम पुसललगा कॉलेज के महरोय पुरम लिबासे अजिदा सेनाबा महरोय जेनस गिल्सन देवदास मोय खरना ऑक्साइडर म्याम सिविल सेटल म्याम प्रोलगा चाइतो पुतक म्याम पाइरगा साथदा ओनैबा पुबसे तौरनिबासी मेडिकल रिपोर्ट लै लेजै अंगा असोकबा ओजा प्रिंसिपल मसाम यावना नर्सिंग स्टाफ म्याम यावरगा हंगलाई रिम्सदा नमितुदा सिगुम्बा थौदो थोलिबा महरोयसिंग असि कॉलेज अथॉरिटीना अथुबा मतमदा चरा पिबिगदबनी अदुगा साधन साधुसिंगदा अखंग अकी अखंग पिरिबसी मतुंगना तौबिदना हाइजै यूनियन की थौपुबी महिरोई अमन मखातना ngasi यूनियन असुना कॉलेज के प्रिंसिपल दा वर्षनामा पुरकनबा प्रेस मीट अमा पांगथुक सगे हाइबदा पुलिस अमदि प्रिंसिपल ना याबा पीदबा हाइबसी लाइबक थिबने कॉलेज मनुंगदा थोकबा थौदोक ओबना कॉलेज के रिप्यूटेशन सोक्तनबा कॉलेज मनुंगदा लोइसनबा अमदि चैनलबा महिरोई अहुम अदुगी मतकते एक्शन लौखत पिनबा हाइजबने कॉलेज असि चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड फंगदुना लेबा अदुना कॉलेज मनुंगदा लोइसनबा होनबदा प्रिंसिपल ना डिले तौदुना लेबदगी ngasi फिल्म असी लाकपने मरम असिना असिगुम्बा थौदोक असी मखाताना थोक्तनबा तौबियो अदुगा थोखरिबा थौंगसिंग अदु अकनबा मोंगदा कंडेम तौबी हाइखे अतोको पामदबनिना कॉलेजदा अदुम छात्र सिंगिजु केरियर सोकतब मरम लेबना अखोय लोइसिनसी हाइजबने अदा ओजा प्रिंसिपल छु डिले तौरगा लाकबिबनी अदु डिले तौर लाकबसगी ना सैटरडे निमिसे अखोय मरम दे अखोय कॉलेज से चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड फंगबनिना कॉलेज की छोप याबा कइनोजे कोई हाइजनिंगदबनी अदुगी तपथरगसु लेजबनी अदुबु तपथरबदगी चांस तौरगा अमुकसु मी खोमगा लागा कॉलेज सिदा मुक छगटपनी मपानदगी नुंग लंजनदना छात्र ओजासिंग लंजनदना सोपु यावी नुंग पानजु यावी अदु सुंब थबक जे कोई यामथिना कंडेम तोजै मणिपुर कॉलेज से चिंगदब सिनबनी हाइबा वाखुन जै तमजरगा मखाजिदा सोय मतांग लोसिनजै डेवलपमेंट ISRD na Manipur State Legal Services Authority masal saga kosa maduna violence against women ki matang the awareness generation program kam legal aid camp pangthokre saubung da leba Perni Sawambung Temporary Shelter Home the Pangchopa Thormaduda Project Coordinator ISRD Daina Secretary ISRD Loitang Haikruzam Councillor ISRD Pebam Omi Saruk Yake awareness adugi spokesperson to an additional research just fast track court crime against women Manipur Assam Taruna Kumari Devina cybercrime violence against women legal remedies for cyber harassment and abuse Hiramda awareness PK Tungda Nopore Cultural Foundation violence against women ki matang street theater performance amas utke Kurai Kendra के PCC member के ओबा tourism लोकेंद्र सिंह MPCC के chairman labor department के director सिनखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के president के मेगस्टन कुराई केंद्र देगे MPCC के PCC member ओबा कोंपाल निंगथोबुंग लेकाई देगे tourism लोकेंद्र सिंह बो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेबर डिपार्टमेंट के chairman ओइना हापगे अयाबा पीखिबगी मतुंग इना जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन MPCC MD वाहिदुर रहमानना खुयक पिरगा ऑर्डर ठोकरे हाइदे Kaksing Waidi की क्लब तरुक की अपुन बॉडी अमो ओरेबा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन लबु सिंगा कुसन मदुना कक्सिंग वाइडी निंगथो परेंगदेगी टेक्सम खोंगजाव फावबगे लंबी समजिनबा अमदे सेंगदोकपा हौख्रे यूकोगी प्रेसिडेंट एम ब्रोजेना कक्सिंग वाइडी अवांग लोकोन हाइना खंगनबा कक्सिंग निंगथो परेंगदेगी टेक्सम ताबा लंबी असि लेंगानम यंग संबिदबदेगी अदुके मटिक फट्रे लौ लोकपा मतम यरोकपा असिदा लौमुसिंगना खुदोंग सानबा सेनबनबा हौबनि हाइखे करीगुम्बा मखल अमतगी प्रोविजन पिरक्तबा यंगसिनबिरक्तबदन मरम ओरगा अखोय लौरोक पांथादा गाड़ी चटप यादबगी फिबमदा लेरकदबदन मरम ओरगा
United Clubs Organization Kakching Wairi amadi Longmi Praja Singa Samnarga kumsigi lawrok pantha marang kaina niyom akhoi nungaina lawrok pat yanana ba sinjagadori sidaisida mari leinaba authority government side tagi yengsinbiu Rabindra Yangkhom gi ahan ba classical solo dance ke Hongnem Sang Khongdabagi Tharam Dr. Yangkhom Rajan Amade Yangkhom Ongbi Hemalata na Sinna Zen Manipur Dance Academy auditorium da Pangthokre Tharamadu da Zen Manipur Dance Academy director P Bilas Art and Culture ge joint director G Dharmadas Amadi Parki director Su Oriba Sagenata Academy Award NT Kenju Saruk Yake Tharamasuge Mari Leinana director Bilas na Mamangai Matamda Lamdam Asigi Ahal Laman Singna Maitai ge Zagoi Isai Sankritan Singba Mantop Loisingda Isorna Benbi Nam Ulambani Hariba Zagoi asi stage da pusilakpa matamda khudong sadaba thengnadaba nate atopa state ki Kathak Odissi Bharatnatyam asi ariba classical naitom zagoi odabasu makoina utpadi maru oina bhabok pelhan naba oi ngasi miyamna pamna yengneriba Manipuri classical solo dance asi lising machama pan kuntra gama panda laiwai khraba guru Maisnam Amubina Almorada leiba Ujoy Sankar Center for Creative Dance da leidingai matamda Zai Dev Kabi ki Get Govindaji dege adhayai matek ama lokhatlaga ahanba Manipuri solo classical dance Nilkamal haina mingthonba zagoi asi puthokibani hairi Pangi leiriba Bharatnatyam sing asi aduga Kathaki Odissi gi leiriba magi classical si moidi ayona naitom jagoi sida adugi matik makoina sabasi Bharatnatyam di koi sorgi de saba yawi aduga mokoi gi su asai gi rukumani hariba aduna toroga sharami phalam aduga maru oina mokoi di mi bu penanaba aduga Kathakali na tawriba Kathakna tawriba mayam singa sida akhoi gi ningthau penanaba natraga mi penanaba toromi aduga akhoi gi di adugu mo posakto amta nate akhoi di ishwar da kalame aduna masi lakpiriba artist singna any jagoi gi oibai drama gi oibai any art form akhoi gi sankritan gi oibai wari liba haiba thiba gi lakpa matamda akhoi sumaina artist ni akhoi sumai tawno uchchani ni aduna akhoi hall gi se angamba akhoi gi Zen Dance Academy gi mai gi tabibam thokpa tabiyu natraga akhoi Zen Dance Academy gi satra oiraga di akhoi sumai tawna tawjajage akhoi bu koina free of course da akhoi pibiu hai taraga di akhoi na angamba matik pangjagani hai wafam chi thamjari Bangkok ta asik ta nipan de kun gamanga phaba chata ke bayang kachara suba Asian Body Building and Physics Sports Champions 2025 ta India gi represent Tauruba All Manipur Body Builders Association ge sanri mangang asi Imphal Airport ta Ambana Taram no okre championship asigi 55 kg ke junior da August Jim Chakon ge Songtham Blonsi Lina second place silver 55 kg women bodybuilding ge competition da DJ World Gym School ge Thoksom Sanjitana third place 75 kg junior the Royal Gym Ningom Thongi Ricky Hawaivem na fourth place 75 kg plus the junior the gym and fitness kaksingi Mayang Lambam Walenjit Singna fifth place amade master 50 to 60 years the MPSC Imphal ge Lesangthem Kumarjit Maitena fifth place ki title loropa ngamkhre Hojilo chelak padamari ba pau amukahna NPP Manipur State Unit amasung NPP Legislature Singa Yanadabagi Mami Tare Manipur Seed and Organic Certification Agency Masoka Kauba Independent Agency ama lingkat pada lengan ayaba pikre amasung Karang ithat ki mahitam phamge phiyam de samre yangsin khare award apak ya marum leramba thengnare Hojik Fabri da ISTV na Sandok Sri Bapa Matang Aswada Tiansan Zari Mayang Tabidi Bamayang Punamakusu Amukana Khunum Zari